Mizoram zonal chung kuate chipai kan buka chau in jawain du sakna sang ber kan hlanon le chau ani Mizoram sarkar kalphung politics le ram masona duwa ngai ventu de tan tun trum kan video hi athui lem lo boka atop thlenga ngai thlatluan vek turin kan an som chau ani Mizoram sarkar na phong chel tu MNF party chun kum sang ni song priat MLA general election a MLA somni paruk nein bulan tana hemi ma kum sang kha zakwa somriat paruka khan sarkar lailok interim government tharuk chung pulal denga chief minister nan wa sarkar na an kalpuya state kan ni nuwa in thlan pui ma saber February ni som paruk sang kha zakwa somriat pasaria MLA somni pali nein an sarkar zoya nimasela September ni sare sang kha zakwa somriat pariata president rule puan ani wangin sarkar na atop state kan ni nuwa avoi ni nan January ni somni pakhat sang kha zakwa somriat pakwa MLA in thlan pui nei lenia Congress le MNFD an thokowa Congress suan bial somni pathuma nena an chanlain an thopui MNFD chuan seat ni an la MNF chuan bial song palia nena achang July ni sari sang kha zakwa somkwa MNF founder president pulal denga abora lawangin a bial wak Aizawl South Troop by election INC candidate pusai nga ka chu thlan thlin ani sang kha zakwa somko pathum November ni somthuma in thlan pui nei lenia Congress le MJD an thok duna INC in si som paruk an thopui MJD chuan seat riat an la a MNF chuan seat som pali la in independent in seat ni an la bok MNF chuan president pu zoram thanga howin eptulama an thuta zela sang kha zakwa somkwa pariata chuan MNF le MPC ten sarkar in trom an siam ve ta thunga kum khat sarkar na an siam ho nuwa MNF chuan ama in kumli chung ro arel zui ani kum sang ni pathuma MNF chuan ama in sarkar na siam non le MNF president pujoram thanga chuan kum som chung chief minister ne in Mizoram akai hruai le ani kum sang ni pariata MLA pathum chau ne an tlang nuwa kum som chung eptulama an omle ta tlak tlaka kum sang ni song pariata amalin MLA somni paruk nein Aizawl West 1 le Tuirial MLA by election a nena an chanzui boka wangin MLA somni pariat nein an ngedri lea kum sang ni song pariat MLA election a an chaknu hian eptu tangrual ten sang ni song pokwa MP Lok Sabha in thana beiron eng angma se achak sui chu MNF party an de ta thowa kum sang ni somni August Aizawl local council le village council a nena sang tak nein Aizawl veng le thingtlang khwa zong zong ti thea chakna an changle kum sang ni somni pakhat Aizawl municipal corporation AMC in thana bial wat som pokwa a som pakhat la in MNF chu an sarkar dona chimlam lai autonomous district council LADC in thana nena an changjui bok mara autonomous district council MADC a sarkar na siam khop MDC neilo ma se sarkar na an siam thowa chakma autonomous district council CADC a po nena an changa kiltin in thana sarkar na an changvek ati theang serchip by election a ero pulal duma ban ani na kong abila MNF an thofu lowa chakrual ni na lang lowa an tlemle that lo tak thut wang ero ani melo hetiang ani la hian MNF du kho lo la ne in omna fel lo lang chiang tak sumlama du amna le sarkar administration mu mal lo anti tu niom tak anti lo anti hau lo turangai an khoi tam tak zep se ni box si lo thil mak tak tak soi tu atam leya an mani an party chung ko in rel bolna po fellow tam tak hriat tur awm MNF sarkara minister then khat in ri pona siam tu ber chu chief minister pujoram thanga hi ni in alanga kum sang ni somni pakhat somni pani Mizoram budget kan en chuan summan tur plan outlay a poisa om zong zong chu chief minister pujoram thangan akuta a hum 5 veka minister na tho tum le mani department khai so tum ta tan chuan chief minister tlon taimak le nim nai thiam lo tan chuan ti ngaina a omlo ti thei tluk ani MNF party chung kwa hian eptulama an omlain president senior vice president
vice president pahnih leh treasurer pakhat an vain panga an neia kum khat em pawh sarkarna an kalpui hmain ama lo dal ngam leh an party office hnam ruan enkol leh kaihruaina kawnga mi khawng deuh pu a tlang hming tanga vice president chu hnok saka ngain president Mizoram thanga chuan da that dan angai tua party mipui ten chief minister tana an oron Dr. Alal Thanglin pawh hnu thlak tel rem changa ngain a om tha hle lai pai thlak ani ringot bok chu an dan pui MNF constitution sang ni sokni kan en poin national executive member te kut thlak na voting pattern system a in thlan tur ania nima sela an la ti ngai mi alo mangin ruam mana siam ru kania zep thei ang berin palai in tir kwalin core committee le PSC member pasari ve an va in songpali elected OB panganen mi songpwa in pai thlak tur le an aya da tur shalok sarvekin an in somdang lam tathut ani hetianga an chet du dan hi ram hnuaya an lo chin than to dan nen po a in zul hle hei mai hi du tok lovin core committee member atan po president Mizoram thangan du athunun thei tur wangwat kai te an lang thota political affairs committee PSC member pasari po chutiang tho chuan thlak danglam ani sarkar lama ama el phaturangai health minister Dr. Alal Thanglianan mizo mipui nol puin COVID-19 kan mail hriat ma February ni thum sang ni somni khan Public Health Plan Prevention and Containment of Novel Coronavirus Disease in Mizoram tia Finance Department nena rotna proposal a thelu cheng nuai za somni pathum chu alo no sak mak bok Health Minister Poisadil Chief Minister Finance sangtu Mizoram thangan anhol saklai hian World Health Organization WHO chuan khovel puma coronavirus awangin health emergency apuang towa ram somni paruka he hri hi adar to bok India pok Kerala state a coronavirus hi mu chu ani towa Ministry of Health and Family Welfare Government of India chuan state le union territory te chu integrated surveillance program IDSP hnuai man ruwa an nei te changtlung zo ka siam turin thuron a peto nge ma se hetianga poisa kan in pek phalo la hian finance minister Mizoram thanga chuan in ma khwa hnekin phulem phanan te MRT chale SEDP GT tu lak nan sum a pe chuak reng thung tun haya MNF party general secretary mi parukan chol tir jinga mi pakhanen khohar ina kan ti a an president Mizoram thanga chuan party sumle pai ti hi an treasurer akor tir ngai lowa anol pui le a hlom lian chu aman akol vek thua soya an treasurer chu an office staff salary le jin chuak tu te POL vel bak akol tir ngai lo thu asoi te tlat poisa ti tham an treasurer chuan akol ngai lo ati kamrula le CMU naw fapa Zoram chana te chuan na an hunon zoi lo thei ani lo ati an president chuan an party tan ti ni bok ma se poisa nei chu athupui ber ani thu chia dakin an general secretary cholta chuan mirchil bok ngole tuntroma MNF party le MNF sarkar han lepse vel tu ngai nom ta khan lepse tu kha pu lalom zwala ani ole atop nan viewer ta hnen angen na kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe button kha melo me sakha mino subscribe sak vengai turin kan an somin kan an ngen chowa tin kan video upload hartle in lo dona in lo mu ngal zel theinan notification bell kha in metanga ola in da don ya